spremnost, ne traži se mnogo od nas. Imamo tu startnu poziciju, ništa. Krenemo od nečega. Evo, kažem, Gospode, blagoslovi, ja krećem za to. Nisam postio ni srijedu, ni petak, od danas postiću. Velike postave, nikad, nijedan, postiću go, radi tebe. Nedeljom, kakva liturgija, ne znam da li sam ikad u životu bio. Da li sam se pričestio, ne znam, nešto sam uzimao, jeo, natelno, ona magna, ne znamo gdje smo se pričestili, ili je to bila nafor ili slavski kolač. Naravno, ovdje je svakako mnogo viši nivo crkvene svijesti, ali koristim ove plastične primjere. Ovako da pomjeramo granicu. I to Gospod prepoznaje. Iako bi neko rekao, pa čekaj, moguće da će se to vrednovati kao nošenje krsta. Hoće. Vjeruj doći. Pa uzmemo malo da čitamo Sveto Evanđelje. Marku, Matejevu, Lukinu, Jovanovu. Vidite, Gospod kaže, ako se njih odričeš, mene se odričeš. Ja sam ti ih poslao. To je Jovan, to je moj apostol. Ja sam ti ga poslao. Vidim, ti ga ne primaš. To jest ne slušaš. Ja sam ti ga poslao. Ako se njega odričeš, mene se odričeš. Ti kažeš, Gospode, do sad je bilo tako, od sad neće. Sveti Jovan da ima svoje mjesto i svoje vrijeme u mom životu. Ohridski prorok vladike Nikolaje, Parfinu uzmemo, uvrstimo u dnevni raspored. To su sve minimumi, ali Gospodu dragi, oni blagosiraju i kroz taj blagoslov dobijamo veću snagu da možemo i hoćemo više, jer mi svakako možemo više, samo je problem u volji, da se pokrene. Znate koliko mi možemo? I da završim s tim, mi, braći i sestre, da se usaglasimo krstovima, pa se poklonimo Gospodnjem i životvornom, pa mi možemo sve. On nam je to ostavio, što god zaištete, tako sabrani kao krstonosi od Otca u moje ime, evo ja vam to govorim i obećavam, bit će vam.